Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing bahal subscribe na manta. Ki Noyalam ke Kongres bagan thup ya ke Sonia Gandhi Mallikarjun Karji Bad U Adhir Ranjan Chaudhary kin omlek bani Shimanta ha ke jingpli ya ke Ram Tempel ha Ayodhya ha ke Arhu Atrik jong Kuala Langkot Bad ke Seng Kalaong ba ke ne ke jingpli kadai bala penyaj da ke Seng RSS lani BJP ha kurwa khobor u General Secretary ke Seng u Jairam Ramesh Ulong ke jingpli ya ke Ram Tempel kabampat de lut ke jingsna dai ke jingalam ke Seng BJP bat RSS kalong tang na peta banyo jing mentoy san pathai hak election ulong ya ulot ram lamani da kimilian ngut ki pai ba hakari ke jinget ke dai ke kam simet handai ke RSS bat ke BJP kira pelong san pathai ya kene ke project sna tempel ha Ayodhya laban kedeu baga Sri Ram Jammo Bhami Trit Krishatros hau benar baladep kalapha ya ka jingkhot singpha sha presiden ke kongres bat nongelam kaliang persha ha Raja Sabha u Mallikarjun Karji chairperson ke kongres parliamentary party ke Sonia Gandhi bat nongelam ke Seng halok sabha u Adhir Ranjan Chaudhary banwani Shimanta hagatai ke jipli ya ke Ram Tempel u Jairam Ramesh Ulong watla ngibat ya ke hukum ke Supreme Court House nem Jarkat Kendai bat burom ya ke jingseu jong kimilian ngut ki bamane ya Lord Ram u Mallikarjun Karji ke Sonia Gandhi bat u Adhir Ranjan Chaudhary da ka burom ki lekentai ya ke jingsha khot singpha namar ke pausai bakadai ke jingelan jong ke RSS bat ke BJP